ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Khasi Hills Autonomous District Council haga shitarik unai wing arajar arpulai kalarakhe ya galengkho sngiap ka bahnriu pusau snem jong Reverend James Joy Nichols Roy ubade uwei neki riu kraw jong gajai riu khasi yau balatip ru kum ukpa jong ga 6 schedule Hashwaban sedang gajingelang u Chief Executive Member uba penyait sings im ki executive member bat kinong trei jong district council kilale buram yau durmat jong Reverend JJM Nichols Roy ubala penyeng ha ka plau jong Khasi Hills Autonomous District Council yau Reverend James Joy Nichols Roy la kha ha ka khat artarik ujeleu khat praspa prapusau bat ulaklat no nagane kasla pertei ha ka shitarik unai wing khat khandai spa sanpho khandai men baudang em hagani kesla perthai Reverend JJM Nichols Roy ulale shibon ki kamba bha ki balapan mentoi hadu kata-kata ya ke jela Meghalaya bat ya ke jaj ben Rio Khasi Jangan slot! Slot! Siap. Right! Saban! Right! Stop salute! Salute! One minute, silent. Likely kita nak rekam juga council ni penduduk lang hangi. But grade step ba lingba ki kubor ki banmi nak kena kerja penduduk ke bakal jungi. Ki paipa kin suku ya ka board ke ikhtiar juga council ya ka bangidan ya ka executive committee ngidan ya ka legislative bangidan ya ka judiciary. Kaji kenduk kajungi kalong bangin kenmau ya ka lingku sngiyap ka bahru kusal jong Reverend late JJM Nichols Roy bagi khoti Pak Joy ladangi puli history jong Pak Joy kaji ya lenti nadu kapor kena hadu kapor ba in klak no let's say kanambiang kanamdap tinggi kapor bangin syong ne ban keren kata bon ba ki khana ki Junok senian ki contribution kiba ilano nam takajak kontribusi. Kerta kajungi kiba idan hasla pathai kalong dakumno kumno nyokusan senam. But hakini ki nyokusan senam ila no senian shibun. Te kawai na kata kabangitip baru ngekran by the pa jongka nika 6 schedule. Ukpa jongka district council. But kajing Trishitong kajungi, kajing lenladi kajungi, hakituki spots na mamanswa, i post na mamanswa.
kumno ban insultu ban la ban convince nani ban kenko u di kinong sinsyar ko kari India ban penrung ya kani gawe ka kendon ke provision ha ke constitution ko kari India ban yada jingi ko kajak ni la penrung ha ka article aspa sa'a niyo ka schedule ban limba kani ka schedule kalau long kajing mentoi dikipai riulun jong kani ka time lami i berkowe nala pendong baka jing ya teli kajing long kajing man jong kini ki tribal communities ki ba phero hapo kani ka time lami i kadai e baka don ka sikshidu kadon ka district council bala aibor hani kumno bangin la ban preserve ban protect ban penek pensa benang pen klan susu lingba kita ki kendon ain ki ba hangi ki MDC lala benwara bengi ong ti nomai ben legislate benwara ki regulation ban itu haduk niki haduk kani ka pateng ki mangka shibun ba ki ba niyo jing mentoi na kasih shibu but kemau ba ka jingdan juga Autonomous District Council for Assam Mizoram, Tripura, Meghalaya, Kapenlong Shitali, Yakajat Riu Lom Kajungi. Lada pion banya nujual bakimi Jack Riu. Kibobon na sikim tip shu na eki sedang. Namar Bomdon kajing yada ka bakarpang ha constitution. Hadin ba kari India kalayo ay kajing layo. Henry yani midang tip namar midang don ya kajing ada. Ngidang don kata special provision, special protection hak constitution Republik India. Bab sultanat ban pentip bak executive committee kebentar kelai treshtom ringkat na baro ki em dijongi baro ki MDC lala ban shimni ko ikarai ban khot ye ki research scholar ko phero na negeri khasi dijongi ki babun ba na ki school ba ki bapau negi university, negi college, iba pau apa kanong ba shalom at kiwe shabaru. Ban shimenta hakanika research program ka jumi. Ban nila identify lagi nila shim bandan kumba khatra tali kita ki areas of research. Kibala ban ngam jeliu shushu ya ka thme jo ka jat ndri jumi. Ya ka jinglong kerpang jo ka jat ndri jumi. But ya kata ngidang sudah action hakini gisni. Ban finalize root ya baro kini ki research scholar. But na swokman but na dak shisha na kamansim jog jikman ban ya tu. Ba baro ki applicant ki wan kum ba khantai phomut ban shimta. Hoi imla ban pediang rut baro hindrai ngila shimna tang kum ba sau phomut. But kani andala depth ikani research ngets kem kanlong kaspa ba nakini ki research ki bangin yo nakini ki research scholar ya ka jintip ka bakerpang ka bangin dan habok council habi du jinglong kerpang juga jadi teke e ka bangin ai syaka pateng banwan de kani ka ba mitre minat mitre shitom habangin dan ka kam ka bangin dan na kentu ya baro ki officers Treshitom, shimya kayeng, shimya ka district council kum kayeng lajong. Wan hangni ban tray kum ka office kan pendak ka duty. Wan hangni ban penut ka bor kapor. Ban IT lut naman lingba kan kayeng ka banidan kum shiparang ya tray kan kentiu ya ka jek ndre bujung. Resource ta ka jingmen toy ki babun ki bangiyo na ka 6 schedule na ka district council. Ridang don ki kenhun ba ki rishimat akhir isni ba menta ibanang penpau syabar ki om ban penduk not iki edisi de ban penduk not ika 6 schedule kim sutu bat ngi ki badan hanin tanginang trace tom kumno banang kentiu ika burong to badus council na baro lai pumut kim di sini trace tom executive committee ka trace tom dangshen ka wei naka jela ka bala du no ya ka bor ka kerpang ka ba la weng no naka liang ka sokar India ya ka artikel laispa nyupo hapo lada bat menta kani kari
kila shim ya ka 6 schedule shwa makin rai ban shim ka 6 schedule kidawan ban ya kunjok tin shwa ya selok bangi ki edc hada diga khai ki jumi onda kila sutu maka bor ke ikhtiar ka don haka 6 schedule isa pediang ni ka 6 schedule ban ka election ka banding kong du syaka autonomous council ko lada lala ban perlong hauli benar berada